Ipak Films Production Manipurna Film Forum Manipur gi mieng makhada Department of Social Welfare Government of Manipurna sponsor to biduna pangthuk sariba. Second International Manipuri Short Fiction Film Festival 2022 da asugumlaba festival asigi yamna masak naraba award amasu oiriba Best Actor Female Award asibu donor tawbiriba aikoina thoidong ikai khumna jaribi Dr. Khetri Tama Upadhyaksa Imphal East Jila Parishad pu ikai khumna jabagaluna taram noksari Madam sekoina social media da duga Facebook page kaya da Madam gi hiram kaya da Madam gi contribute kra koina yam mamang dagi uduna lai hebatari ngasi maksu festival asigi yamna maruiba award amakaksu donor oibiri adu Madam festival asigi su theme oiriba hausi ekoi lamdam asida drugs free uhinsi haiba kholaw asida kari thudang lobo yaba ge habse Madam na masi matang sta kari wakhulun thambiningi kitang phongdok piu Madam Ipak Film Production Manipur organize tawduna pangthok pikadoriba International Manipuri Short Fiction Film Festival 2022 Sigi Film Festival asigi mapung oiba topic amadi theme Let's Make Manipur Drug Free hairiba theme masida ekoi pangthok kadoriba film festival ase yamna matam siga chunaraba dugumlaba theme amakak puthok pirakpasi yam nuai tasengna hujik Manipur si drug ta ekoi yam kanna drug si Manipur dagi free oina na bokona bada Manipur gi tongan ba Manipur government Manipur gi CSO sing Manipur gi civil society organization sing aduga mayam punamak ekoi punna kusamna dana khona jari hujik Manipur da ekoi drug free oina na bagi damakta ekoi Manipur da leiriba ekoi punamak angat papangna akan mamong da ekoi ingkalak liban harong sing sidaida ekoi na fabo wakalol mayam ama pina mo khona ba aduga loina na ekoi not only ekoi gi festival kak natana not only ekoi gi message kak natana not only awareness kak natana ekoi na yamna mathau tarisi Manipur gi loji loyada Manipur gi kachin koyada leiriba thaine ipa ipu haktak tagi ekoi gi leijaramba ekoi gi sanabung singse masi marang kaina semkatana matamga chanaba mongge dugumba playground sing oyandana ekoi gi laikai da leiriba ekoi gi ingkhalak liba youths mayam singse ngasidi ekoi gi khungang oisanu sor oisanu laikai sing sidai puthondana makoi mayam sing siboi ekoi gi sana khanobagi lamda koi mapung khara hena ekoi phana ekoi saruk yan base masisu ekoi gi one of the major ekoi gi part amani haidana ithamjage loina na tongan ba art and culture gi lamda pungda oisanu isai da oisanu jagoi da oisanu natraga ekoi gi tongan ba thaina gi oiba culture ga mari leina ba sigumba hiram kaya dasu Manipur gi inkalak liba ekoi gi naharol singse makoi singse ekoi tongan ba ujaguru gi manakda ekoi thadana makoi singsi su ekoi gi tongan ba koi gi drug tagi lapna na ba lehen bagi matam dusu yore haina ithamjage aduga loina na ekoi inkalak liba nupi macha sing mapung oina ngasi nupa macha kak natana nupi macha sing bawbada drug sidaida ekoi khongdarakpa aduga drug si mahau tongningakpa aduga drug sigi magi chapchaba magi apha phatta khangdana masdaida ekoi tas tawdana masda laichu na bagi thak amda laiba nupi macha sing sisu ekoi gi tongan ba nupi macha sing si makoi ga chana jaba nupi macha sing si mapan thokpa yaroi haibagi wakalon nataba laikai da leiba duguma community hall sing da nupi macha sing gi ba tongan ba laikai gi club na laikai gi association organization sing china nupi macha sing gi su oiba koi gi tongan ba koi nat ki culture gi dugumba training sing jagoi gi boiro isai gi boiro natraga koi gi tongan ba nupi macha sing na sanaba yaba indoor games me ama dugumba community hall sing sida su koi na semkat pidana sagat pidana koi tobiragadi koi drug se masidagi moi season ni ngaktaba aduga koi gi sana kona bada jagoi isai da moi hena saruk yara agadi sigumba drug sidaida makoi laichu bugi changje sisu yam handar kani haibo wapam sima thamjage ekoi ngasi gi drug si free oina bokona bada
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯔꯣꯜ ꯂꯧꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯌꯦꯡꯁꯦꯜ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯅꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯂꯝ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯑꯁꯤꯗꯩꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯣꯔꯠ ꯐꯤꯛꯁꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯎꯠꯂꯒ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜꯁꯤꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯛꯇꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯄꯥꯛ ꯐꯤꯂꯝ ꯄ꯭ꯔꯣꯗꯛꯁꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖ ꯇꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯣꯔꯠ ꯐꯤꯛꯁꯟ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯥꯒꯤ ꯔꯣꯜ ꯂꯧꯕ ꯄꯦꯔꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯔꯣꯜ ꯂꯧꯕ ꯌꯨꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯔꯣꯜ ꯂꯧꯕ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯔꯣꯜ ꯂꯧꯕ ꯆꯥꯏꯜ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯌꯥꯏꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯐꯥꯎꯖꯩ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯔꯣꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯒ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯕꯦꯁ ꯑꯦꯛꯇꯔꯗ माने एक्ट तौबदुदैदुदा अखोई अदुसु नुपीदा तौबा एक्ट हाइतारे मदुगी अई वखलोलदा हाइरिबा तोगान तोगान बा इंटरनेशनल मणिपुरी हाइबने तो मणिपुर की मपान की तोगान तोगान बा लमदा लैग्रबा मयाम अमसु लाक्तना सोइदना सरुक यारगनी से एगोन फाउबदगी सिगुम्बा सिदैदा अखोई अतोप अतोपा फिल्म सिबु पुथोकपिरइबा तोगान तोगान बा राइटर सिंगी स्क्रिप्ट सिंगदा यावरइबा मयाम सिंगदुगी रोल से नुपी अमना कमदौना फेस्टिवल सिदा मागी फजब सक्तम अमदी मागी टैलेंट्स मैम सिंग उठोके हाइबसे मसी तोगान तोगान ब जजेस मैम बबर खल्लकादा बेस्ट एक्टर फीमेल सि खलकदोरिने अदुगुम्बा बेस्ट एक्टर फीमेल से मसी करम्ब फीमेल दा खलकदगे हाइबसे नुपी की कैरेक्टर नुपी की तौगदबा अदुग नुपी सिगी मागी कदाई मुकी थाक द खलकपनो हाइबसे एज ए नुपी यमु ओइना मदुआइदुदैदुदा आइसु आर्टिस्ट सिंबु प्रमोट तौबोइना मसीगी सिगुम्बा बेस्ट एक्टर फीमेल की सिगुम्बा डोनर से आई सामकना डोनर ओइजगे हाइदना इपाक फिल्म प्रोडक्शन मणिपुरदा आइना हाइजबनी हाइदना आई सुमाइना थमजगे याम नुंगाई हाइबा तारे मैडम ना सिगुम्बा मणिपुर की हौसिक हौसिक अरुब तानफम अमदा लैरबा अखोगी मियाम सिंग से ड्रग लाइसुदना ngasiदगिन सही खरगी मतुंगदा अखोगी हौरक्लिबा नहारोल सिंग अदुगा हौरक्लिबा नुपी ngang सिंग पुनमक सि करी फिलमदा लैखरगदगे हाइबदा अखोइदा खल्लुबदा तुजुंग फावरबा तंजासिदा मतौ करमना लमदमसिदा ड्रग फ्री ओहिनगदगे हाइबगी मतंगदा मैदामगी वखलोन मयाम फोंदोक पिखरे याम नुंगाइसै अदो मैदाम हंदकी फेस्टिवल सिगी मांगोइना मैदामगी माइकैदगी मणिपुर की मियामदा अदुगा मणिपुर की वांगबदा खुंदाख्रबा मणिपुरी सिंगदा करी मैदाम की माइकैदगी करी वखलोन फोंदोकनिंगबा लैबगे हाइबदुसु खचितंग फोंदोकपियो मैदाम याम नुगाइजे अखोई इपाक फिल्म प्रोडक्शन ऑर्गेनाइज तौदना फिल्म फोरम मणिपुर की मखादा डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर ने स्पॉन्सर तौदना पांगथोकदोरिबा सेकंड इंटरनेशनल मणिपुरी शॉर्ट फिक्शन फिल्म फेस्टिवल 2022 असी माई पाकना पांगथोकपुसु ओइसनो अदुगा लोइनना हाइरिबा फेस्टिवल असे मणिपुर अमदी मणिपुर की मपानदा खुंदा लेतारिबा मणिपुर जातिबु मालेंगी मियाम अमदा मसक ताइबा खुदिंगमकना हाइरिबा फेस्टिवल असे यूट्यूब की कुटांगदा तोगान तोगान बाय कोगी चैनल कया की कुटांगदसु माई पाकना फेस्टिवल असे येंगबा ओइबियु अदुगा लोइनना कोगी मणिपुर की लैरिबा प्रजा पुनमकनसु हाइरिबा फिल्म फेस्टिवल असे मसी पांगथोइंगै मनुंगदा बन जनरल स्ट्राइक अदुगा तोगान तोगान मखल गे कोई डिस्टर्बेंस अमबक तौदना फेस्टिवल असे माई पाकपा अदुगा मणिपुर की पुवारीदा ड्रग फ्री ओइननबगी अचौबा सिगुम्बा लांजंग अमगी फेस्टिवल अमा ओयनसी हाइदना आई माइकैदगी ngasiगी सिगुमलबा मियाम मणिपुर प्रजा की मियामदा आई अपील तौजबगा लोइनना खुरुमजे फिल्म प्रोडक्शन मणिपुरना फिल्म फोरम मणिपुर की मियंग मखादा डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर स्पॉन्सर तौबिदुना पांगथोकलिबा यामना तेनबा सुपनगी मिनट अहुमदगिना मंगा फावबगी मनुंगदा पुथोकपिदुना लेट्स मेक मणिपुर ड्रग फ्री हाइदी मणिपुर सिदा लमदम सिदा ड्रग फ्री ओहिलसी हाइबा थीम मसिदा सिंजरिबा शॉर्ट फिल्म कंपटीशन फेस्टिवल असिदा सोइदन मकी सरु याबिउ अमदी लमदम सिबु कन्नब होनबदा इसा इसागी वाखलोंदा लैबिरिबा वाखलोन सिंगदु शेयर तौबिदुना अनौब मखलगी थीम सिंग पुथोकपिदुना हाइरिबा अतेनबा फिल्म सिंग सिदा सरु याबिउ अमदी
ड्रग फ्री ओहनबा हाइबा खोलाव सिदा मियाम पुनमकना अचौब मतेंग पांगबियु इपाक फिल्म प्रोडक्शन की असुंगलो फेस्टिवल असि सपोर्ट तौबियु हाइजरी। Woo!